eya ta wogblɔ na wo be tsɔ wo dzi na eya ta wogblɔ be demɔ na eya ta wogblɔ be yigatu agbo aɖewo hã etu eku ƒe agbo le woagbe me etu ɖokuidodoɖedzi ƒe agbo le woagbe me etu dadaƒu kple dzimaxɔse ƒe agbo le woagbe me eʋu yayra ƒe agbo eʋu enya ƒe agbo eʋu xɔse ƒe agbo eʋu kekeli ƒe agbo eʋu nyonamewo ƒe agbo eʋu dziƒo ƒe agbo eʋu subɔsubɔdewɔ ƒe agbo na wo ɖe akpe ne ɖe agbo siwo katã woƒo la ta le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ. Eʋu dziɖuɖu ƒe agbo na wo ɖe akpe ne ɖe siawo katã ta. Eʋu etsi ƒe agbo nɔ be tsi ne dza ɖe wo anyigba ŋuti. Be ne wo anyigba wòate awɔ nuku nyui. De akpe nɛ ɖe ta. Le tawò, ena be etsi dza ɖe etɔwo kple nɔwo ƒe dzo dzi. Ena be dzimetɔtrɔ ƒe tsidza ɖe akpe nɛ ɖe ta le Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ. Gblɔ nɛ be ne wu eƒe dɔnu le yeƒe agbe me, ale yi ɖo la nɔ nɔnɔme yi ɖo la nɔ yi si bena eƒe tameɖoɖo ne va eme le eƒe agbe me ne wu enu le eƒe agbe me fifi la le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ. Elabena tsɔ nye le tia ƒe ŋkeke mamlɛa menye aʋa ɖe adzɔ vɔ hafi adzra aʋa ɖo be egbe xoxo la ele be yeanɔ gbesɔsɔ hena eƒe dɔwɔwɔ. Ebe ava eme le ŋkeke be afi miayɔm la mie la matɔ na mi eye ne miegale nu ƒo dzi la mase mia ŋkɔ. De akpe nɛ be ɖo toe ewɔ esia me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ. Efɔ miede akpe nɔ kɔkɔƒe miedo ŋkɔ le dzi. Aƒetɔ Yesu mieyɔrɔ. Ewoe nye míaƒe agbe, ewoe le mía me. Míeɖe mɔ na wo bena wòana tsi le mía me. Ne míayi to eye míaƒu keŋkeŋ bena wòana nɔ wò agbe le mía me. Abe ale yi ye ne xɔ ŋutilã to Maria me eye nenɔ agbe le Nazaret, le Bethlehem, le Judea, ne yi Samaria hã. Aƒetɔ, exɔ ŋutilã ne le mía me, míenye wò afɔwo kple wò abɔwo eya ta sɔ mi wɔ nu si ne hiã la ne Fofo la ƒe ŋkɔ ŋuti nakɔ. Yeda akpe gbɔ kɔkɔe bena ne xɔwo edɔ ƒe teƒe le mía me eye nega nu ƒo ge na mi le ŋdɛ ya bena míatsɔ nya siwo nàgblɔ na mi la ade dɔwɔwɔ me eye míaƒe agbe nakɔ Fofo la ŋuti le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Mina mianɔ anyi. Alléluia. Alléluia. Titsɔ kɔsi ɖe agbea. Ame sia ame akplɔ ame ɖeka tete va. Eye mía sugbɔ alo. Nenema nɔ dzi eva be mía eve gbetɔwo míava sugbɔ wu Franci gbetɔwo alo. Mɛ nenea. Eneno koa. Míagblɔ be mí katã míanɔ sɔlime ɖeka o manyo wa.
E ka ya nyo. O ke ke nye ka. Hallelujah. Hallelujah. Nous ka kpɔ mie le. Ale ye mawo wɔ dɔ tso mia ŋuti. Ale wo akpɔtɔ le dɔ le mia ŋuti. Eye nye ze me la, nyɔ mi nye anyi le eƒe asi me. Eye ze yi dzroe, wòkɔ mi le wɔ. Ekplu yi dzroe, wòkɔ mi le wɔ. Eye ame hiã be woasi akaɖi bu ne, elabena eya ŋutɔ nye akaɖi la. Eya ŋutɔ le keklẽm. Ta nu sia nu si eme dze le mía me oa, ele kpɔm eye wòɖo la ɖe ɖa, eɖem ɖa. Ga yi me wòle wɔma, ena míawo ŋutɔ hã míele mía ɖokui kpɔm. Eya ta wòtsɔ atitsoga ɖo mía ŋkume be míanɔ kpɔkpɔm. Elabena ne ete le asi trɔm le mía ŋuti gbea be yeawɔ mí anyoa, ɖe ame aɖe yevi ɖeka aƒoʋo sɔ eɖokui na le asi ma ŋuti ɖe mía ta, eya ta ye le asi trɔm le mía ŋuti ɖo. Amen. Ena míenya míagblẽ kɔsiɖa ene ya, nu yiwo wɔ le míaƒe agbe me. Agbo yiwo ʋu, ʋɔtru yiwo ʋu, eye wòtu. Eye le xɔ se be edzɔ dzi na mí geɖe. Be ʋu yayra ƒe agbo, eƒu dzidzi ɖe dzi ƒe agbo, eʋu kekeli ƒe agbo, eʋu enya ƒe agbo, eʋu xɔse ƒe agbo. Ke eye wowɔ yawo katã vɔ. Aleke míanɔ agbe? Azɔ. Míaganɔ agbe abe tsã. Leke míenɔ ge? Lododo ƒe agbalẽ. Eta etɔ̃. Kpukpui atɔ̃lia kple adelia. Fi ma ye nunyala amedze aɖaŋua gblɔ na mí to bɔxɔkɔla me bena tsɔ ɖokuiwo de asi na Yehowa blibo. Tsɔ ɖokuiwo da ɖe Yehowa dzi blibo. Megaka ɖe wò ŋutɔ wò gɔmesese. Megaka ɖe wò ŋutɔ wò nunya dzi o. Mí amewoa, amegbetɔwoa, tsɔ mí zɔ amewo alo. Amegbetɔwo la, womedia be yewoase tɔ ƒe gbe o. Wodia be yewoawɔ nua ale yi dzro yewo ŋutɔ, ale yi yewo ŋutɔ yewo kpɔ be enyo. Elabena yewo tɔa, eya etiti gã dzi, etsi eme. Evɔa Mawu trɔ mí míezu ame, eye ame ɖe eɖoa to tɔa. Eya ta ye anyasatɔ le gbɔgblɔ na mí bena mía dome ame aɖeke nagaka ɖe eya ŋutɔ ɖokui dzi o. Mía dome ame aɖeke naganɔ agbe ɖe eya ŋutɔ ƒe gɔmesese alo eya ŋutɔ ƒe nunya dzi o. Ke boŋ míatsɔ mía ɖokuiwo ada ɖe Yehowa dzi boŋ. Ebe le míaƒe mɔ ɖe sia ɖe me, nenye agble ye ne be yeade, na sie ne be yeatra, nenye suku ne be yeayi, nenye nu kake ne be yeawɔ, nu kakewo le na wo be nawɔ o. Do dzesi Yehowa le wò mɔwo katã me. Tsã ɖe, egblɔna be yeakpɔe le ye nɔvi gbɔ yeawɔ. Egblɔna be yekpɔe le ye xɔlɔ̃ ɖe gbɔ, ale yewɔe hã yeawɔe nenema. Ale yewɔ ne tsã, nenema ko yeaganɔ wɔ mee. Ebe awɔ. Gazɔ ɖe, wɔ nu ka o. Xɔ Mawu dzi se blibo. Ka ɖe eya ma dzi. Dro ɖokuiwo da ɖe edzi. Menye ɖe wo gɔmesese alo wo nunya dzi o. Do dzesi le wo mɔwo katã me. Ekema adzɔ wo afɔtoƒe. Meganye wo ŋutɔ agblɔ be ele nam be make ŋku nyuie ne mate ŋu zɔ nyuie be magakli nu o. Meɖe kuku lo. Nye menɔ aham kpɔ
ya da nyi mo no ha kpo wo me le nku de amesi o no na ha mu nti no me no ha mu ha do la zozo me nyi na tukara na o zo na nyi va no va no ha mu vo keka ko la akpo be waje tukara dom na o nku o je ku kem sesie wa do kem sesie be yo maga aklinu alo wa ga be ona nuko yo no aklinu yo do haji be tukutu oh alo sera bi da sia fona me sera bi da sia fona sera bi da sia fona hallelujah amere le koyema da sia fona no katayo o mal kade mauji ne kade mauji de zoni do so ele luko ele bobo ele bana eya ele mo atam no ma de mo bo afọ na kli ekpe ya de ko hallelujah le ego me konye benuko be le nu si anu mere de asi dokio blibo na ma lui mauji be aglo le keni azo ni ado to le keni anu agbe ado to egbeji o eyi o bu agbo gbogbo ya ona donc au 20 considère n'ayant qu'à temps ame odo me va se agboyo hu na yibe de ko da considère gbe so le modèle la ko mi ni a fe o ko hallelujah de asi le docu unti na mau de kako le nuo katama le reiri sia reiri la fi sia fi eya enye nuo katanya la ne meten kade mauji ode ameka je na karo akale do ki oji manyanu ye nyu na o ntonto onto ha manyanu ye nyu na o ne ya si magado me be ya flavoa avo jrala ji ne Canada bene gbo ye nyu na wu na alo ebe ya fle akpa jrala de e kare ya ji ne te cha 8 tonam alo ba me ye wa pa olo le ko lo na ye ya ne 8 tonai ebe ya vai play téléphone eba me le drama ne kpogbo be yi nyonyure o tonai do me kare on to do ki ojo va ameye wa gbe na o ya de me be ya kare ji no afie ile ya no agbe o be ne da si ya no ye ba gbe de flag be ya menyaba me ada bon konye flag bo me flag bo me flag bo on na flag bo no ça me flag bo nyen ko de vele ko nyo nko de blo nyen ko mase ko na bon konye flag bo me flag bo o ti le to bo amen menye de ne fle wa gbe o ta ameye wa gbe ade eye be ya onuko ya polo vo me le polo ge na mo todo ki o ne blivo mi don kuji ye glovere yesu we so agbena dewe yesi kwa ma gbe ya mere ma cho afan no ni nto ma no afan pote ya manage alo ma na anyi bulana ni nto ma manage pote ya yesu ma ho po e vai buta me kaka kuta kaka okay a yesu a ele joro yem ya tare okay enyo na be ma ho afan amasi ni officially ma mere apaton ma la pa veno enya ma la pa reka nya we bibi ma bibi on te be jagbagba yesu ma ho ranu kayo
me dit ben ma okla me areko e ok ne ko ne no anyi e ga ba le ga ba tro buta enu mo nyonyomo ba Yesu e po ba ona Yesu ba trova la fiere ni awe do de ba manyo fiere fiere ma mere te fe nere ma lo apa ton no apa re ka ko na poto ni to ma no adjust e yako ma ho e ke e buta bo ma va ko fiere ma ga vo lo ma mere apa mo wo ma so apa si ke no apa re ka pe ko ne poto na ni to ma na citron le mai anti mo nyoa ma chapa banto la Yesu on to pora ya banto apa si ke kata na we ma ho ok apa Yesu amele jimo e na ni no e vai le temps bu ke Yesu ve vigne va e vigne happy va coffee va e va putain ka ok ma ga troi po ma ga blene po fiere mama me te fe alofa ma lo blasie ke va sie ke no de ka ko ne poto dan da lofa ji Yesu ma ho ewe agbe blibo de ma ho amen ta ebe so wa gbe na ekema me nyewe ezuto nye ma o papele abosamu nye ma o papele khkheo nye ma o papele UFC nye ma o papele unir RPT nye ma o papele nunca car nye ma o papele naneko nye ma o papele syndicat deko anye tonye libo nye ma o papele togbizikpe nye mama o pakple mami ota nye mama o pakple tro adeko nye to nye blibo ne lo be en ho katan ekema etrozuto ebe na nye ye to le kume la gbene na nye ye to la gble na nye ye to la fe ne la lo dom na nye ye to ne la njo na nye ye to kama me eye akpota hallelujah emo yo wu no be na zo de ma zo ina re ameria glo me ka do mo no be na ba to fi e manye amamato Yesu to ne kaka me be a che kono ko Yesu ba do pa preve wa me ya ko kaka ma de ku fa hallelujah van eye ebe ye nto ya wa kama abosama ya do fima awe bena na chi da jole Yesu pe emome e nyare ke ma no Yesu sti wa glo e beji be won ne mota e beji be ya glo be enye ye to na nye be mo chodo ki o ne blibo alo fajo hallelujah mere ku mi se go me ta agbe ni anozo ni acho mi ado ki o ne blibo vide kaelemo Yesaya fa agbanle etablane soku bla voici que ibla ton vo de keliawe de menyewa mesi powa be de te asohe unti de te amaga de di unti gake amesi pomo na Yehowa yala numeti akone o de di meti anti o ke bon ejoa aba ehon ene ezona edi meti antio epuadu nu weti akona na nema Yehowa le ta nenye be etsodo ki o na Yehowa bliboa anofu dolim na o yo katan aba ho ene ameado vont le ti ava gomo je ama eye afoto yo mi ava no ye fonku ava le ke yote mo ya zoge akei ne je gomo akowa emi le kekema musele ti domde ji ameado wulo be e fofo do ava no e klikom la e ga klikoma aw nunca tayo ele paplio hallelujah ta
azɔ ele be nye kpakple miatɔ ŋutikɔkɔe blibo la katã ana Yehowa. Ɖa nu yiwo katã le eme va ge le woagbeme ɖi. Menye wò nutete o, menye wò kalẽ o, menye wò ŋusẽ o, menye wò nunya o. Ta nenye be enua ɖe va dze enu nyui le woagbeme, enua ɖe va dze enu gã le woagbeme ɖe, meka ye ŋutikɔkɔe ayina o? Yehowa. Yehowa. Eye egblɔ le Yesaya ƒe agbalẽ me, etabla 4:2 kpukpui 8 be, nye nye Yehowa, esia nye nye ŋkɔ, eye nye matsɔ nye ŋutikɔkɔe ana ametutɔ o, eye nye matsɔ nye kafukafu ana atikpakpɛ aklamakpakpɛ aɖeke o. Nye nye Yehowa, esia nye nye ŋkɔ, nye matsɔ nye ŋutikɔkɔe ana ame o. Megblɔ be ye matsɔ yeƒe ŋutikɔkɔe ana trɔsubɔlawo o. Megblɔ be nye matsɔ nye ŋutikɔkɔe ana ahasitɔwo o. Megblɔ be nye matsɔ nye ŋutikɔkɔe ana fiafi o. Ebe nye matsɔ nye ŋutikɔkɔe ana ame aɖeke o. Ta megagblɔ nam be nye ya Mawu vie menye, ta mate ŋu xɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe fa awo. Eye woʋu agbowo le mía ŋgɔ, eye woʋu subɔsubɔ ƒe agbo le mía ŋgɔ, eye woʋu nya ƒe agbo le mía ŋgɔa, nu yi míaha dodo na wu eyae nye be negadzro mí be míakatse kpɔ be míaka asi Mawu ƒe ŋutikɔkɔe o. Hallelujah. Pinya, nyemevɔ̃na na naneke wu Mawu ƒe ŋuʋaʋã o. Etae medo gbe ɖa tso game ke wòyɔm be Mawue, mede kuku na wò le. Ne be yeawɔ nu le amewo ƒe agbeme ye to dzinye ɖe, wòe megadze tempa amewo ne kpɔna amewo ne va gblɔm be dziedzie Mawu wɔe to. Ne be yeatuka ame aɖe li. Eye Yesu va anyigba dzi li. Eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeke medzra anyi o. Tuka ame aɖe. Ame aɖe va nya be yekpɔ katsutsu. Nu ye ɖena fu ne tsã. Aha ye ɖena fu ne tsã. Nyɔnu be nya ye ɖe afu ne, ŋutsu be nya ye ɖe afu ne. Efisisi ye ɖe afu ne. Alakpa ye ɖe afu ne ɖe. Ame aɖe nɔ kɔ va nya be megale alakpa dame, megate de alakpa. Ame aɖe va nya be nyɔnu megale naneke wɔ ne, ŋutsu megale naneke wɔ ne. Ame aɖe wote va da ga ɖe gbɔ, me ya kasi ŋuti o. Ne wòanya be ne wɔ nane na. Ame aɖe le dɔ lém ɖe. Ne wòva eye miedo gbe ɖa ko li. Kaka ne va nya kɔa, dɔ avɔ. Menye be wòava na ɣli dom be edzo le fiam le. Na mo gblɔ frɛ dzi do gbe ɖa yo. Ne va le gbe dom ɖa ɖe ame aɖe ta. Ye Mawu na be egba yi le ebe gla gɔme, egba bu zi ɖeka ɖe. Megawɔ ɖeke be Mawu ƒe amisisi le dzinye, haleluya. Ne wɔ nenema gba ko tsɔ, megale kpɔ go. Mekae nya ne Mawu maɖe wò ɖa boŋ hã zi ɖeka o. Eva kpɔ be ava nɔ wɔm eyi dzi, kaka amewo ava nɔ wò subɔm ta. Edzi be nage ɖe yeƒe fiaɖuƒea me ta akɔ wò dzo le anyigba dzi boŋ. Megaka asi Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ŋuti o. Eya tɔe. Ebe ye mamɛ kpakple ame aɖeke o. Mawu ate na nu sia nu ame. Biblia na míenya le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta 9:8 me be nenye be etsɔ evia akogo na ɖe mía ta mehe ɖe megbe o. Nu ka tae mate etsɔ nu nyui sia nu nyui ƒomevi akpe ɖe ŋuti na mí o ma? Mawu ate na wò nu sia nu. Gake be yeƒe ŋutikɔkɔea ɖe, megaka asi ŋuti na yo. Amen. Megaka asi ŋuti o. Naneke medzi ŋɔ, naneke menya afɔku be amegbetɔ wòa agblɔ be yeaxɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe o. Amen.
Etabla nevo enyilia. Beaucoup de kelia mais. Ebe le niento do kunyeta. Le niento do kunyeta. Mawe. Nous yo katan mau degbe fana mi be yo. Le leti consider ne yo me. Ese do ka glo. Ma wa ten wo yo le nyen hanya gbe me. Menye ewo tayo le wo ndo. E ya nto tayo wo do. Ado jesi go han. La bena nous kataye wa afodi nyen kodo. Nenye be ye wo agbo be ye hu agbo le wa gbeme. E kasi agbo ka le tutu le wa gbeme de. Le ke wa glo. Me do aglo be ye ho anye Matthieu 8 a. Ebe ame ade ke ma di gbo nyen ko e ata me le wo gedo. Ga ke o ga glo pe nti be nye ma to nyen ti kokwe ana ame ade ke o. Nye ma to nyen ti kokwe ana ametuto. Ta nu apo wo de be sese na ma wo. Ebe de nyenye Yehowa de ma dokpo na ne wowa ma dokpo na ne ko ngbesi odode ewe vohoho ekpoto lo atonti na le wa gbeme kake no vinye fonye dayen gbogbo bede bega honti kokuya na dokio o amen kebegba so dokio dare ya majibili o efelia nti kokoya mega kasi nti o etoy luka fe agbanlen eta wi adrele kokui ewo yawe nene ma ke mi o han ne mi ewo nu si o katan o glan be mi o nu si o fese o de na mi la mi glowe dola maje wo emi yin nu si o lewe mi o la e yakoe mi ewo amen. Leke mia no agbeado mia zio de mounti mia tonti kokro katane e mia no agbele oseme le Marco pe agbanle ngajo Marco pe agbanle etawi de ke kuku bla evo velia me ebe mau pe hosene no mia si mau pe hose menye eto po hose fo melio mau po hose mau de hose me wo no agbere e po hose tria ko ale gbegbe e ho mi amasi wenye amo iwe keadi iwe duangbe mi mo na rejiwa e ho mi ajise on te hona do kio dise e ko mi la ko yendo a es on to te hona do kio dise do on te glove ne en quechua na ma venu nyama fa ma yina dadanye bogada e hona se godo nka ke wa nyu ne nwa gbe quechua ko yina de da ko na de ke ma va tro on te dona dodo nu ya leke le oge ya ne waya akede wa de ko e ya mega hian mega logo ba unya bana na manele ka ke hoji ose eta no le hose banya glomde ma o hose ye wona nkunu na mere be ye ho ma oji se mo na nkunu na mo do amawo a enyi nsen katanto enyi mtepo ola bana ho nsen katanto ji se na ho mtepo ola ji se amenye nsen ode wa ameyele abaga magbalen ameyele abe amakpapupu ne kpoji ebe ji enyo ne kpo anyigba ebe anyigba enyo ne kpo dusime ebe dusime enyo ne kpo miame ebe miame enyo ye ne nye ebe ne ma ole vone ko ejisia awon ebe ko se tri akomanya ma o ko ji ose ma o ko ji nyese ta biblia le gbogbo na mi yesu le gbogbo na mi le marco pa gbanlen tawi de ke biblia vele ebe ko ma o fa ji ko se ne no miasi Roma to pa gbanle dagban kuku wi adreli ave esia cho gbogbo me de gbogbo be amen anu agbe amejojo anu agbele hoseme eyiye nezu amejojo le mau po nkume ta
ebe nɔ agbe le xɔse me. Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta wo kuku bla tɔ̃ vɔ enyilia be ame dzɔdzɔe anɔ agbe nye ame dzɔdzɔe anɔ agbe le xɔse me. Ke ne etrɔ tso eme la, ke ne etra mɔ tso eme la, nye luvɔ makpɔ ŋudzedze le eŋuti o. Be ne Mawu wòakpɔ ŋudzedze le ŋuwò la, ele be nànɔ agbe le xɔse me. Ebe ame sia ame si le Mawu dim la, ele ne be wòaxɔ se be Mawu li eye wònye teƒeɖola na ame siwo dzi ne vevie la. Ne mexɔ se be Mawu li o ɖe aleke ne le dzi ge, ne mexɔ se be Mawu li o ɖe aleke nate ŋu aka ɖe edzi be ŋgbe si wòdo na ye ɖe awɔ ɖe edzi o. Nenye be gozo lãha la, do ŋugbe nam be le eƒe akpe eve kple blaeve-vɔ-evelia ƒe ɣleti tedoxe ƒe ŋkeke evea gbe, yeatsɔ ega home miliɔn 11 kple akpe alɔfa atɔ̃ anam. Ye miekpa fifi la ko, ye mese be trɔ megbe. Va kuragbe ye nye ƒe ɣleti tedoxe ƒe ŋkeke evelia alo. Mate ŋu ganɔ mɔ kpɔm be le kuragbea me la kpe eme le miliɔn 11 kple akpe alɔfa atɔ̃ xɔ gea. Nu ka ta o? Eku alo megali o. Ta nenye be maxɔ Mawu dzi se be ele nane wɔ ge nam ale be maxɔe se be eli. Eme kɔa? Ta ebe ame dzɔdzɔe anɔ agbe le xɔse me. Eye gbe na wo be yeʋu agbo le agbe me na wo. Ele na wo be naxɔe se be ɖe eli eye wole teƒe sia teƒe eya ta akpɔ egbɔ be ne be azɔ ge ɖe agboa me ame aɖe be agblɔ be mele pawo de fia be o nye me ka le fia nye de mo ne be ne va. Amen. Amen. Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ eta atɔ̃ kpukpu enelia be nu sia nu siwo dzi to Mawu me, ame sia ame siwo dzi to Mawu me la, eɖu xexea dzi. Eta mabia o se le ŋdi ya. Be matsɔ Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ blibo la katã aƒo koko na wo. Be ɖe ne ka ɖe dzi be ye nye ame siwo dzi to Mawu mea. Ne womedzi wo to Mawu me o la, xexea ɖu dzi wo xoxo. Vɔ nenye be wodzi wo to Mawu me la, eɖu xexea dzi. Ŋɔŋlɔ kɔkɔea be nu sia nu, ame sia ame siwo dzi to Mawu me la, eɖu xexea dzi. Ɖe ne kpɔ gɔme le gbugbɔ gadzi mea? Alo nu siwo ŋlɔ ɖe wo dzidzigbalẽ dzi eya koe nye wò ameti bliboa katã. Be ame sia ame, nu sia nu siwo dzi to Mawu me la, eɖu xexea dzi. Eye esiae nye míaƒe dziɖuɖu si ɖu xexea dzi, míaƒe xɔse. Ne Mawu dzi xɔse mele asiwò o la, xexea ɖu dzi o. Ne Mawu dzi xɔse mele asiwò o la, abosam ɖu dzi o. Ne Mawu dzi xɔse mele asiwò o la, wò ŋutilã ɖu dzi o. Eye agbowo aganɔ tutu le ŋgɔ. Gake nenye be Mawu dzi xɔse le asiwò, eye míeɖe egɔme le, míese egɔme le dɔwɔha si le agakpea dzi bena xɔse eyae nye ŋusẽ si doa go tso toɖoɖo Mawu dimakemake la me. Nenye be nu sia nu si Mawu gblɔ nɔ meke ɖi o, ne wɔ ale si su wogblɔ la, ekema ŋusẽ aɖe tso Mawu gbɔ ɖo me. Egblɔ be wova tsɔ ega sesẽwo ɖo fia.
tu es nya no ba nya do amere ke ma ka tan do zo ko mi ka ta mi se ko mi no ani dadi ko e ma se gbe ave Didier titre como titre da fora cá de velia de tolia tolie gade de cá tolie gade ya me gade de cá oh Yehowa ga me já vai logo therefore não me nunca de doge voanto vugere do kwisi Petro no gakpome ma o pe dollar vai bo va fu e fo manya be kunyo wo le kosokoso gele yin ebo cho ebo do ebo blali be do fokpa ebe kplom do ekplero e ho o ne ave integan pome la lo dron kumele e yova o to agbo ado no ba to agbo we ado agbo ganu a biblia we no ko o fure do kwisi ta nenye be mauji hosele asiola nyebe eye enye ye kwe jiruru hallelujah mi ato mi adokio adare ma oji bilivo mi ato nti kokro katan anama o de kako lenti kokro to so na ma o me maga globe ye fun se ha o de le mo ye fun nya ha o de le mo hallelujah mau vanwe onye maga kasi fun ti kokko yanti no eton lia awe mi anu agbele hosema ba elebe na nyi hosea evanato nya la seseme nya la sio se chonuko to Kristo penyama Kristo penya ta nenye be hoseme la sio la egome nye be enya me le me oye menye be na no vavam nous sommes vam solime vam direka le considérame allo ziton le considérame e ya wewe enya anome odalizan gbesiagbe wonto edana nduna la feme ta gbesiagbe pogbobe yele nyala klem yele mojro yele mbledem le enti e ya taye yes apoto la glona Yoshua be enyala megadele onu ntio ke bon nongle dem le enti gbesiagbe bena na ten awu le nusio mlode mela mede asi e ma de tonti ayede mialo alo du sijio esia me na wo mo wa jeji na e nusia nusine ola wa ajego nusia nusine ola aje fiato aje gato nenyebe hosela sio leke hosea no sioro le no be na no nyala majoro e okatai magaglona mbe anumenya halana nayo jagba na khali afo makhmona nkhala sosro eye ona mabe mi atempo ngonglo nenye vegbe komie sena ha odio melinea aha mi akitere mi anovi Paul nti sienya le nyawe biblia e na tensere tome ano alome gapo moadi nek ebe akli kwa afiole yo na nasi anyo bene ole nene mare de la nyimlo gezame afina mlonya ajesem anosen kekeka kwa akwedare modi na mere yo magasen ko mode avion wa e ya no pom no ka la fon
Amen. Amen. Elle ba enyane yo wa metiala. Enyane yo. Ne nya yo de. Ne le ya enya trono di dim le mo. Eyi ne khleva eyi ne seva ye. Ne zozoma. Abale ye ne no nanyi kwa ba no tamo buma. Be ya no nyi kwa no tamo bum de ya mo. Ma o pe nya ya ava no. Kwa no angleden chonti. Eye l'angleden chonti kwa. Bo ko do me ko ye nu fio ese. Fie ne se ya. Gomme na o gbe nya leke. Ta nui e po mi ale mota no bona. Leke na o ge ya. Amen. Ebe amejojo anu agbele hoseme. Megblɔ be anɔ agbe ɖe sefa ŋu. Megblɔ be anɔ agbe ɖe siri ŋu. Megblɔ be anɔ agbe ɖe naira ŋu. Megblɔ be anɔ agbe ɖe dɔla ŋu. Megblɔ be anɔ agbe ɖe euro ŋu. Ebe anɔ agbe le xɔseme. Me Biblia xe mo, eta xɔse meli ɖo. Ye wɔ ye ne yim, ya me ɖe ma fiɔ ko edze vɔvɔm. Ma fiɔ. Ame aɖe edzo ye wonye. Yo fiɔ ge. Ngata vɔvɔm ɖo. Ngata vɔvɔm ɖo. Naneke mele me o. Naneke meli o ta. Ma tu nu akpɔ. Evɔvɔm. Naneke meli o. Anɔ agbe le xɔse me. Ne xɔ Mawu dzi se nenema, ekema ate ado gbe ɖa zɔ. David be, wo ne wole dɔ lém la, nye me tsia nu dɔ ɖe wo ta be me na nyo na wo. Gake wo tsitre ɖe ŋutinye. Ke nye ya gbedodo ɖa. Tesalonikawo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5:10 be minɔ gbedodo ɖa dzi madzudzɔ. Kristotɔ ƒe agbe ɖe enye gbedodo ɖa. Mi gblẽ le míaƒe gɔmedze nusɔsrɔ̃ ƒe agbalẽa me be ɖe abe ale ye ame si megale gbɔgbɔm o ekua, nenema ye kristotɔ si megale gbedom ɖa oa eku. Gbedodo ɖa eye enye kristotɔ ƒe gbɔgbɔ. Babia nye be ke leke wòanɔ ɖo? Nye magava yi dzra nua. Nye magayi dɔme o. Nye magaɖu nu o. Nye magadɔ lɔ. Gbeƒodom ɖa manɔa. Leke mawɔe ɖo? Ta nenye be gbedodo ɖa eya koe nye be Aƒetɔ Yesu me da akpe na wo ɖe wo dɔme nyo gbogbo si ne wɔ na mu la ta. Ƒe akpe ɖeka lɔ fa 73 me mexɔ Yesu. Ne me dze gɔme nenema tso gama me kaka na agbe ɖe maganɔ agbea. Nye ma ɖu nu o. Nye ma no tsi o. Nye ma le tsi o. Nye ma yi afi aɖeke o. Ma anyi dɔyɔla agbe ma xɔ ɖe asi gbalẽ be menye dɔyɔla. Kema ɖe eyi Biblia be minɔ gbedodo ɖa dzi madzudzɔ ɖe alakpa ye o da. Kema gbedodo ɖa menye nuƒoƒo be nya ko ye o ɖe. Alo? Nye ɖekubi se egɔmea. Biblia be Yesu ƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ be fia mi ale si miado gbe ɖa. Ebe ne mi le gbe dom ɖa la mi gblɔ be mia fofo si le dziƒo. Igɔme nye be ele nam be mase gɔme ɣeawo katã yi be Mawu le dziƒo le ye kpɔm. Ta nenye be Mawu le dziƒo le kpɔ ye ma, ke ma nye mate awɔ nu ye me dze ŋu. Ok? Ame bubu aɖeke meli o. Nye kpakple madame avɔmenu koe li. Aƒenɔ avɔmenu nye kpakple koe li. Me ɖeke meli o. Srɔ̃a meli o. Kpakpe kakɔa. Gbã! Me ɖe to me nɛ. Mawu meli o. Me ɖeke meli o. Ame ɖeke meli o. Mawu ya meli ya. Ame kɔa. Me ɖeke meli o. Me ɖeke meli o. Ame ɖe ŋlɔ akpete ya le fi ya. Makpɔ ame ɖeka si agbalẽ kotoku ɖa le me. Makpɔ ɖa ega le me. Nye ma. Me ɖe mi gɔme se ma. Ta ne menya be Mawu le dziƒo la,
nye ma o nu ye titre de polo lo nu ntio mia fofo si le difo voyez ma yebe fofo nye pa mia pe fofo iga manye mo la nya ese ibere ma nye de ka nye ma o vio mo glo mi glo fofo nye be mia fofo ta mo la nya be Didier mo de ka nye ma o vio sobo ta mo la se go be na nye be o danu na la femme na eviode amea de ka glo ye ti tele ka ya duo katan ta mo la se go me na won continue ko igo menye be agbenono nyiro la ko ma u pe nkonti le re o katan la fi si afi Kristo to le fi mo Kristo to me le fi mo e so fonyelio e no la nyemelio bra no agbe akọ ma u pe nkonti esi enye gbedodora ta gbedodora de menye nu si wa gbro pele nu ko yo ama kokoma fifia nenye be mrefuva baraka chole yim ben continue ko ko echoya eclaira ni pa ben ele ben continue ko ma ben continue ko echoya eclaira ni pa ele ben continue ko ma nko aglo be vie anu gbagba mo bo nu gbagba ko nya le ko ma won continue ko mo yinu na glo kwa kle nu yo agbe no mele ya yele to bon continue ko ge le ko dagbe no no e ni gbedodora e te da glo be kenye ya mosu gbedodora ebe AMEHI ono le doye echia nu dodo ta wo le ejum wo le vondim na e voye tozu gbedodo igo menyewe ye pa go we ba gbonono na onu ko na ko mo bon konti na ejum de nyen me nyale oju na me ka fi o ebe po geri ma ho ora fine nyen me la nu po nte ma te pa fi de wa glo wa nya ma te pe gake nya nyi mo glo de ko e ga onye me jibe nu ko ma o bon continue ko ina we akpesia mere ku ko mo ko ta mi a dogbeda ya fa gbenono na nye gbedodora ngazo esia te me le glom do na mi bena nous si mi allons abia le gbedodora mela mi khoes bena yo khwe eye wa vai me nami amen Marco pagban la ta wi de ke ku le vo na lia vo ele na ogban be afine nous si anu ye abia ma wa we na ode ele na o be wa gbenono ne ko fon konti refwe me ko bereka na jebe nu papa gbo na obe magawe elewo ye fa papa na fle chocolat na ire afle na wa ngata ma fle ego menye mbele nu nyu emeko ta nene makeye nenye be enu ma gbo na obe wo melewo ye vale na ne bie ma anawa fine ai a joga ma glove considera que mi a demonstrado de sia de aklon voda ka de tio allo niña mongola be Johannes Fagman le tawi aton ya beaucoup ya de ya be menye mi a wetia mo ke bonye tia ni e mo domi bena mi ayi e mi a cheku e mi a fa putecho na no ani allo mango chegbele o ya te mango o le pe ya che o le akorwa kuka ya attention nouveau tani ye
Ne mie xle Johannes ƒe agbalẽ ta 8 le kuku adrelia ma. Ebe nu sia bia la axɔe. Nu katã axɔe ɖo. Egɔme nye be nu yi ke Mawu di tso gbɔwoa ewɔe. Ekema nu sia nu yi ke bia anɔ. Menya be evitɔ ɖewo yɔ nɔviwo da ɖi. Nye me bia mi be miakplɔ aƒeme na mo. Nye bia mi be miaklɔ agba na mo. Nye bia mi be mianya nu na mo. Nye me hiã be miaklɔ ʋu na mo. Nye be miaɖa nu na mo. Nuɖa la li, nunya la li, awuli la li, abɔdzikpɔla li, aƒeŋutidzɔlawo li. Nu me hiã tso mia gbɔ koe nye be miawɔ dɔ le suku nyui ɖe. Nenye be miabe ɖaseɖigbalẽwo le suku le fiam be miele dɔ wɔm nyui ɖe, miele ame atɔ̃ gbãtɔwo me le miabe sukuxɔ me. Nu sia nu yi miebia awɔe na mi. Alo? Ame ɖewo gblɔ nene. Ne me va le atɔ̃ gbãtɔwo me va le ne bia atɔwo ɖe. Eɖo la wɔe na wa. Ate ŋu wɔe na gɔme nye via. Vɔ ne be yi ma wɔwɔa, naneke me ble. Vɔ ne va le enye gbãtɔ le yabe xɔa me. Ɖaseɖigbalẽ ava nɛ. Abia nane yi ko ate ŋu be yi ma wɔe wa. Be ya amegbetɔ ye ɖo. Ne mate nane va wɔe mate wɔ gama aɖe kuku nɔ. Be yenya be ɖe tɔwo dzɔ. Ye ŋutɔ gblɔ na wo be ɖe. Nu sia nu yi bia ya wɔe nɔ. Nenye be ele ame atɔ̃ gbãtɔ. Fifia wo nye gbãtɔ ta eɖo la wɔe nɔ. Voa nɔnɔmea va wɔ le ta gbɔdziri na. Mawu ya me ya gblɔ na wo be nutete meli o. Hallelujah. Obe ŋutsu ɖe ye fia eviawo gbedodo ɖa. Egblɔ na wo be Mawu ɖoa gbedodo ɖa ŋuti. Ta nu sia nu yiwo bia Mawua awɔe. Ɖɔ ŋutete le asi. Fifia evia ɖeka bia nane be ne wɔ na ye. Mele wɔ. Egatrɔ bia mele wɔ. Egatrɔ ɖo ŋkui ebe ye si. Wɛ. Vɔa ŋutsua di be ye viwoa wone xɔ Mawu dzi se vava. Vɔa via ŋutsuvia ɖeka gbe ɖeka le aƒeme hafi ese tɔa be ʋu ŋkɔ. Tɔa va ɖo eʋudzraɖoƒea koa eya dzo dze klo ɖe akpata me. Bia me kpɔ be etɔ gbɔna kɔ dze gbe do ɖa. Mawu me da akpe nɔ. Be wo ya eɖo agbedodo ɖa ŋuti. Nu sia nu siwo bia wò la ewɔnɛ. Me bia papa be ne wɔ nu ya leke nam. Mele wɔ mota gblẽ ne be ne wɔe nam sia. Paka me enya be etɔ va ɖo ʋu le ebe gbese. Fifia ɖe etɔ awɔe lo alo va wɔe o. Ya o hã ate ŋu atro Mawu tome nenea. Wɔ nu si Mawu hiã tso gbɔ ekema aɖo wo gbedodo ɖa katã ŋuti na. Le Isaiah ƒe agbalẽ tabla 4:5 kpekpe 11 me. Biblia be ale Yehowa Israel ƒe kɔkɔetɔ ame si wɔ wò la gblɔe nye si. Ku ɖe nu siwo ava dzɔ ŋuti la mi bia gbem. Ke ku ɖe vinyewo kple nye asinudɔwɔwɔ ŋuti la mi ɖe gbe nam. Yehowa na mɔ mi be míaɖe gbe na ye. Ebe enu yiwo adzɔtsɔ ya ɖe mi bia ye. Ne míebia Mawu ale yi tsɔ anɔ ɖe. Mi manɔ vivisi me le tsɔ si gbɔna la ŋuti o. Nɔvinyewo,
etsɔ siwo gbɔna le anyigba dzi tsɔ siwo gbɔna le Togoa wome sesẽ nye gblɔm va kɔ do wɔvɔ na ame aɖe ko wɔe le be míate ɖe ma ŋuti míabie be aleke tsɔ me nɔnɔ ge aɖewo fia mí ekema míawo ɖe ena mí mɔ be míaɖe gbe na ye ku ɖe tsɔ si gbɔna ŋuti le yeviwo kple eƒe asinudɔwɔwɔ ƒe agbe me ebe dze xɔlɔ kpli yewo ƒe agbalẽ eta blaeve-velia kpekpe blaeve-ɖekelia ekema míwo afa kpekpe blaeve-enyilia mea ebe agblɔnya eye wòado ɖi ebe míaɖe gbe na ye ku ɖe yeviwo kpekpe eƒe asinudɔwɔwɔ ŋuti ne viwò aɖe le mɔ tram ɖe gblɔ na kɔe de asi na mawo be ne dzɔe ne dzɔ mɔ nɛ haleluya míaɖe gbe gamesu be míaɖe gbe elabena mawo ʋu agbowo na mí eʋu dzidzedze ƒe agbo eʋu nyɔname ƒe agbo eʋu eƒe nu nyuiwo ƒe agbo eʋu subɔsubɔ ƒe agbo eʋu xɔse ƒe agbo eʋu enya ƒe agbo nukae gakpɔtɔ etu ku ƒe agbo le míaƒe agbe me etu ɖikeke ƒe agbo le míaƒe agbe me nukae gakpɔtɔ exɔ se be mɔnukpɔkpɔ le na mía dome nutete le ekpo ɖe mía gbɔ be míanɔ agbe si akɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti le anyigba ya dzi eƒe amenuveve nenye mía dome ame sia ame ƒe gome le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me eʋu yayra ƒe agbo yayrawo nenye wò gome be wò ametia nàzu yayra ƒe dzɔtsoƒe na dukɔ geɖewo ne fofo la ƒe ŋkɔ ŋuti ne kɔ abe ale yiwo gblɔ be yàwɔ nu le wò agbe me bena anyigba dzi dukɔwo avɔ ye la eva me le wò agbe me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Mawu yra mina míatsi tre eye míado gbe ɖa.